हम लोग गांव में खास करके रियांग शरणार्थी 23 साल से ब्रू रिफ्यूजी जो है ब्रू शरणार्थी ये लोग त्रिपुरा में बस रहे थे। আপনারা দেখেছেন এইবার এই ব্রু রিয়াং শরণার্থী तो ये मिजोरम का बॉर्डर है तो ज्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी आप जानते हो बहुत आया था। Takum kurau bot ria honiska bo video no wai hale pai ye nai ne hian naro sotono makabo election le posiba pai khe uchi a pai pinai bodike no elections kang wa khe kham buju khamu pe ko muti khe ne taro pono bai ko payu hingkhe bro Kaham bai hamya bai ba se Kaham me ba sa pai thau satong wa toi hiya ye rally bai lai misil hinge tongpho election so hase nong khoba khochi machanai election pai thang ha hingkhe nini ai ni chamong le kundau nong moya khu phak moya khu no ma phanai are ong mi takum khuro bo video no bot ria honiska wai hale naiti ro tinio chung kau klau ma nang no advice deni phaimia ke ha kau pai mano chung nai laina are ong mi takuro bo video no bot ria honiska naiti naron jo tok la hapal takum khu hano phayong no Lai bot dengan terjadi share करना ही है कबो कभी मेरे ब्रू को रियांग को रेफ्यूजी अपना रियांग को रेफ्यूजी बोलता है। हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं, ब्रू शरणार्थी लीडर्स हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे nu de nu hata kum kuro khna dekna ha nu ang zo to sniya to mo bro rause budike sapai to tinio Tripurani Mukhyamantri Bromnang Professor Dr. Manik Sa Thawya Chongjo tosniya tomo bubagra are ke bahabagra he sie tomo bropo tinio binim khudai kumabe ko ari bibota kumpro no ang sio ne nangai sornathi yo mo kaule barke khna thawya ma kau ha jaga kroi rau tre ke hate son ji tre ke ha thong mer no sornathi yo refugee sornathi yo bose Chong as haye apply ke paye hoi mo bro rose bodike sa paye tomo kama sa hain ke naro bronim khudeno khna takum guro sornathi ya morole khna thawya mase are me takum guro bodike sanai bamano tongai bamano sanai tini kobru sain thiopo nusan jura bro sutru ya ba chaye chini bo ye kau ko sa nusan jura kau hamya sa bro rom tini phai sanai ro bono tinio chong sio are mi takum khro bo election ole chong suti mtima party no rikhle chini bo hamno hi choi mani mtima bro no le rikhe ni candidate sim tama bro la Kaham thau hi chomo manose wai so ye nini bot ke ha bai sarkar slai mayu nong se sarkar decide khnai takum khro no jo to decide khnai bo ye no bot ria khonis ka angle nang jo to jera juda party ni rally misil pono hinkna chaha nongha are bibota kumkro bot ria khonis kawo nini biskani samtoi hano phayo mampha takum khro ni bo chongdi chongye ang ani yo soi umte marawo se hainke biskang ani bo ila Kaham no ani hano phayo mampha takum ku roni bo ile brekhang nang no 5 bosor bo bacha tonai ang bo deni chong to bro ba chongno tui the mai no chini bo eba chongnang mo karen kroi tui kroi lama kroi omo aboma khe dekhe mai no ye khawa tui ye naro bot ria khonis kang juda party o misil hinge to pinang po bo election ole khabam be ke wai su ye candidate chomono bo se hamnai ye chongmo bro to mo hainge abno se nini khabang ni wai shok mono se ti nung juda party o rally hinge to pinang po juda party o nung aroni post position nang hang tong pinang po bo election ole nung chongdi Kaham ke chongdi ke hani kau tak nati ke ha bro bo se Kaham bo se hamya himo no tak nati nung po nini thio po beng ni chomong ma beng Kaham hamya nai rong mo simong mo nung pono chomayo takum kro areng mi nung nini thuya konis kang de na bot ria konis kang 1 minute decision la ye nangke 5 minute no decision la bono rike bekhong no beno som amani bot line nong se ati kar thong ni yaw soi bai ke ha bai ke sarkar slai me ta kum ko arengi nong chong so ye bot rilai di
Arimi khak jaha malai ne trek ha video tamo jodi sang kormo to hanke takum khuro nang ano sai na ridi biskango ang abono correction ke no ambu ya sang thai nai khak jaha malai ne trek ha khupok taro